Bwana asifiwe sana. Leo wapendwa wa Kristo, watu wa Mungu, nataka tuseme na nyinyi mambo ya kiroho, ndiyo mambo ya kiroho ambayo watu hawajui. Biblia inasema kwamba tukeshe tukiomba, kwa maana siku ni za mwisho. Atakuja mwana wa Mungu, atakuja mwana wa Mungu na kutuchukua. Tukeshe tukiomba. Wewe unapokesha ukiomba, Biblia pia inatuambia kwamba Paulo na Sila walikuwa wakiomba, milango ya gereza ikafunguka. Tunapokesha vifungo vinatutoka. Tunapoomba tukikesha, vifungo vinatutoka, vifungo vinatuondokea. Biblia pia inasema kwamba Paulo ama Petero alipokuwa amefungwa, Bwana alikuja akamfungua, akamtoa katika gereza, akamwambia nenda. Alipokuwa akienda, akaelekezwa hadi mahali watu walikuwa wakikesha wakiomba. Alipobisha, walikuwa wakiomba, wakimwombea. Akakesha nao jinsi Roho Bwana alivyokuwa amemwelekeza. Kwa hivyo tunapokesha, mambo na kukesha, utakesha kivipi? Utakesha kwa namna gani? Tunasema tumwite Mungu naye ataitikia. Tumuombe, tumtumikie kwa kweli na haki. Je, unamtumikia Mungu kwa kweli na haki? Mkesha wako, unapokesha unamtumikia Mungu? Kukesha kwako kuna kufaa? Haya ndiyo mambo ambayo utafanya ndiposa tuseme unakesha. Uwe mwepesi katika nguvu zako, ili Roho Bwana awe akikuelekeza. Usiwe wa kiburi, usikuwe wa hasira. Maneno hayo ukiyabeba ukeshi. Unapokesha usiku, haimaanishi kwamba lazima uende kutana na watu mpige makofi mkiimba, ila hiyo pia ni aina ya ukesha. Lakini unapokesha, wewe unapolala, unawaza mambo gani? Je, unawaza kuua mtu? Unawaza kuondoa mtu katika kazi? Unawaza kuharibia mtu kazi yake? Unawaza kuharibia mtu ndoa yake? Unawaza mabaya juu ya watu, juu ya watoto wa watu? Basi ukeshi. Ingawa utaenda kukesha kupiga makofi, lakini wewe ukeshi. Mambo hayo Mungu anayaangalia sana. Ikiwa utakesha kwa kuwaza Mungu, kwa kulala kwako, unapolala unamwaza Mungu, unawaza mambo ambayo unataka Mungu akutendee, unawaza ukimtumikia Mungu, basi wewe unakesha. Wakati wote unatembea, ikiwa mchana usiku, unawaza Mungu. Mambo yako unapoenda hatua, unawaza Mungu. Unasema, nikifanya hivi, je, Mungu hata ni hukumu? Lakini wewe ukiwa peke yako, wewe unafanya mambo gani? Unakesha. Watu wanaposema unakesha kwa kumtumikia Mungu. Uko na maandiko kila saa katika moyo wako. Ukitembea, ukiona jambo, unavutiwa na kitu, lakini unasema maandiko yananipinga, kwa hivyo siwezi fanya. Unahifadhi neno lako. Unapotembea unasema, asante Mungu, kwa maana wengi waliangamia, lakini mimi niko mzima. Unakesha, wewe unamtumikia Mungu. Lakini wewe unapotembea unaona wivu. Unapotembea wewe unawaza, nitafanyia nini huyu mtu leo? Nitafanyia nini? Mtu huyu amekuwa na furaha kwa muda, mbona anakuwa na furaha? Moyo wako una wivu.
unakasirika moyoni unaposikia mtu, unapoona mtu mbele zako, unakasirika, umebeba hasira kwa moyo wako. Unapotembea hutaki mtu afanikiwe, wewe unataka mtu aanguke, kazi yake ipotee. Unapotembea kisha ikifika Jumapili unaimba ukisema haleluya, wewe ndio mhubiri, unamtakia mwenzako anguke, unawatakia wahubiri wenzako maafa, unaombea maafa, unaombea magonjwa, kwa sababu labda nyota yao imeonekana ama kwa sababu wanainuka. Wewe ukeshi na maajabu ambayo Mungu anatenda kwa kukesha na kuomba hayawezi kamwe kufikia. Basi kesheni na muombe. Fikiria Mungu unapotembea, Mungu amekutoa wapi? Unapokula, fikiria Mungu, fikiria watoto wako Mungu. Ukifikiria Mungu inamaanisha kwamba unawatendea mema walio karibu nao wewe, ikiwa watoto wako, familia yako, mke wako, mume wako, unamtendea vyema. Huna uongo katikati mwenu, mnakula kwa amani, unafikiria kusaidia, unafikiria kujenga bali si kubomoa, unafikiria kumuinua Mungu, kumshukuru, kumtia mtu moyo. Kila saa iwe mchana, wewe unakesha. Kikesha hii namna hii, roho wako anapata, roho wa Bwana anapata nguvu ndani mwako, kwa maana umeunyima mwili mambo ambayo mwili yutaka, umeunyima. Roho wa Bwana akipata nguvu ndani mwako, anaweza kusaidia, atakuwa taa kwa moyo wako, atakulinda, atakupigania, atakuepusha na magonjwa, atakuepusha na maradhi, atakuepusha na ajali. Kwa maana utasema, na nilikuwa nimepanga kwenda hivyo, lakini roho yangu ilikataa. Kwa maana roho wa Mungu anakuepusha. Na nilikuwa nimepanga lakini sikuenda, nikaona mwili au taki. Roho wa Bwana anazungumza nawe. Nilipokuwa nimelala nikaona mambo haya, roho wa Bwana anakuangazia. Nilipokuwa nimekaa nimekosa, ghafla nikapata mtu akatokezea from nowhere. Roho wa Bwana yuko. Kwa hivyo unapokesha, wewe ni mhubiri, unapokesha usiku unafanya nini ukiwa peke yako, ukiwa umetulia? Nini ambacho unawaza? Unawazia mwenzako nini? Unawazia mwenzako nini? Je, unawaza kuharibu ndoa za watu? Unawaza kuiba sadaka? Unawaza kuharibia watu kazi? Unawaza kutekeleza wivu na waza kuua? Basi hukeshi na roho wa Bwana atakuandama. Ikiwa jukumu lako unawaza kuwa mtu na sumu, basi wewe ukeshi. Umejaza vitu ambavyo havikuruhusu ukeshe na uwezi kukekesha. Bwana akubariki sana. Follow me for more information, more inspiring content. Ukiona video hii usisahau kulike. Tukeshe kwa maana nyakati za mwisho, nyakati za majaribu.